Siyabonga izihlobo ezithandekayo isikhathi esiphiweyo
Namhla ntambama siyabonga, sicela umusa kuThixo ukuthi inkonzo esinayo asibusiseni sonke. Namhla ntambama sizakhuluma ngokuphenduka. Ukuphenduka kuyinto enhle phambili kobuso bukaThixo, ngokuba ngaphandle kokuphenduka umuntu angeke azelwe kutsha. Ngaphandle kokuphenduka umuntu angeke akhulumisane noThixo. Ngakho-ke ukuphenduka, zihlobo zami, uThixo uyakuqakathekisa kakhulu. Kuhle ukuphenduka, ukuthi nxa umuntu efuna ukuthethelelwa izono zakhe, nxa engaphendukanga izono azithethelelwa. Igama lenkosi malibongwe. So ngomsa wenkosi namhla, nxa inkosi sisiza indlela yethu le, indlela yokuya ezulwini, indlela esihamba ngayo, indlela yokuphenduka. Kuyadingeka ukuphenduka, mhlawumbe akazalwa kutsha, ukuphenduka kuyadingeka. Mhlawumbe umuntu osezelwe kutsha, wangcweliswa, kodwa usendleleni yokuhamba uye ezikhaya ezulwini, kodwa ukuphenduka futhi kuyadingeka kuwe. Ukuphenduka kuyadingeka noma ngubani, kuyadingeka. uJehova uyakudinga, ngokuba lindlela esihamba ngayo indlela yokuphenduka. uThixo makasisize sibe nomoya wokuphenduka endleleni yethu, sibe lomoya wokuzisola ekuhambeni kwethu. Nxa sisenza njalo, inkosi iza kusibusisa. Sizovula masinyane imibhalo yethu, imisebenzi yabapostoli chapter 3 verse 19. Sizofunda, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Ukuphenduka, uThixo ufuna ukuthi siphenduke ngeqiniso, ukuze sizuze umusa, ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono. Ukuphenduka makusuke ngaphakathi enhliziyweni yomuntu, ngaphakathi, ukuphenduka kweqiniso. Njalo umuntu ophendukileyo ngeqiniso, ephendukela kuJehova, ukuzalwa kuseduzane, ukuzalwa kutsha. Izono, ukuthethelelwa kwezono kuseduzane kakhulu, ngokuba uphendukile ngeqiniso, waphendukela kuJehova. Njalo uThixo ubheka inhliziyo, nguye obonayo ukuthi lowo muntu uphenduke ngeqiniso. Njalo uThixo makasisize sihlobo, nxa kukhona umuntu phakathi kwethu ongakazalwa kutsha, ofuna ukwenza izulu libe likhaya lakhe, makaphendukele kuJehova namhla ntambama. Aphendukele kuJehova ngenhliziyo yakhe, nomoya odabukileyo, inkosi izamhawukela. Ungaphendukela kuThixo ngenhliziyo yakhe edabukileyo, uThixo angeke akulahle, angeke akulahle, angeke akulahle. uThixo uzokwenzela umusa. Ungaphendukeli ebantwini. Ukuphendukela ebantwini akula lutho abazakwenzela lona. Njalo ungabheki abantu. Nxa ufuna ukuthi uThixo akusize wenze izulu libe likhaya lakho, ungabheki abantu, bheka uJesu, bheka uThixo, phendukele kuye, uzokusiza. Khale kuJehova namhla ntambama. Siyabonga isihlobo esithandekayo. Sizofunda futhi khonapho, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. That your sins may. Ngaphandle kokuphenduka izono zingeke zithethelelwe. Manje uThixo makasisize. Ivangeli lethu leli ngelokuphenduka. Nxa ungaphendukanga kuThixo, izono zingeke zithethelelwe. Njalo nxa izono zingathethelelwanga, kunzima ukukhonza unemithwalo.
kunzima ukukhonza usenza izono, kunzima. Ngakho ke ukuze into zibe lula kuwe kumele uphenduke, kumele uzibone wena ukuthi uyisoni, uzidinge ngaphambili kukaThixo, uzibone ngaphakathi kwakho ukuthi mina izinto engizenzayo azilunganga. Akula muntu ozokuhlola ngaphandle wena uzihlole. Njengoba uzwile ilizwi likaThixo kumele uzihlole wena ngaphakathi nxa ufuna ukuthi ube ngumntwana kaThixo. Ngakho Thixo wami, ngakho zihlobo ezithandekayo, uThixo makasisize namhla ntambama. Omunye nomunye makazihlole ngaphakathi kwakhe sizifumane. Nxa uzibona wena noma usenza izono uzibona uright, awudingi ukuphenduka, angithi uyabona akula musa kaThixo uzawuzuza. Noma ungathandaza njani, nxa ungaphendukanga ezonweni zakho uThixo ngeke akuthethelele. Njalo uThixo akafosi muntu, kufuna umuntu ozinikelayo aphenduke ngomoya ovumayo ukuthi ngifuna uzimisela ukukhonza uThixo. Angithi uyabona, uphenduke ezonweni zakho zonke, ungachine sisodwa, zonke izono zonke wena ozaziyo. Lezo ongazaziyo kumele utshele uThixo ukuthi ezinye ngisengisikhohliwe, kodwa ozaziyo tshela uThixo, mtshele uJehova zonke izono zakho wazenzayo uzikhumbulayo. Ongazikhumbulio mtshele ukuthi angisazazi, khale phambili kwakhe ngenhliziyo edabukileyo. uThixo uza kuthethelela izono zakho, akuthethelela izono zakho, ube ngumntwana kaThixo. Akunika amandla okunqoba izono, awusazenzi futhi, suyisidalwa esitsha kuKristu, sukuJesu Kristu. Nxa usuzelwe kutsha sungumntwana kaThixo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kuthi wabheka, nxa umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha. Okwakuqala kudlulile, bheka okwakuqala kudlulile, konke sekwenziwe kutsha. Suphila impilo entsha kuJesu, konke lokuyana okwakwenza awusakwenzi. Angithi uyabona, suqalisa ukukhonza uJehova nokuhlabelela amakhorasi, ngokuba ngaphakathi kwakho kuphuphuma intokozo nenjabulo. Sulothando, susenza izinto zokulunga phambili kukaThixo owawungazikwanisi. Manje siyabonga zihlobo ezithandekayo, makasisize uJehova. Noma waphenduka kudala, suleminyaka eminingi evangelini, kodwa ukuphenduka uThixo uyakudinga kithi sonke. Noma ungumfundisi, noma ungumzalwane, noma ungubani, kodwa uThixo ukuphenduka uyakudinga kithi sonke. Indlela yethu leyi yezulwini ngeyokuphenduka, ngeyokuzisola ngezikhathi zonke. Naye kwesinye isikhathi uThixo waphenduka naye, waphenduka. uMoses wathi, Nkosi yami, nxa ungafuni abantwana baka-Israyeli ukubathethelela isono sabo, khipha igama lami encwadini yokuphila, ungikhiphe. Angithi uyabona, kodwa uThixo waphenduka. Nxa uThixo ephenduka, uyazi azisole kuleyo nto kade efuna ukuyenza angayenzi. Thina singobani mzalwane wami, singobani sihlobo sami? Masiphendukeleni kuJehova namhla ntambama, sikhale kuye, asizwele umusa. Sikhale kuThixo, sikhale kuJehova. Thina into esiyifunayo, isifiso sethu kuye ekhaya ezulwini, kuye ekhaya. Konke lokhu sesakufulathela. uThixo makasisize, makasisize uJehova, makasisize. Abantu baseNinive baphenduka, bazifumana sebelizwile ilizwi elalichunyayelwa ngumtshumayeli uJona. Wagijima uJona elizweni laseNinive, kodwa abantu baseNinive baphenduka sebelizwa ilizwi likaThixo. uThixo wabazwela umusa, wabathethelela isono sabo. uNkulunkulu makasizwele umusa namhla ntambama. Silenkonzo yokuphenduka. Omunye nomunye makaphendukele kuThixo, makaphendukele kuJehova. Makaphendukele kuthi lo onemicabango emibi, lo olendlela zakhe ezingalungi, makaphendukele kuJehova, makaphendukele kuThixo.
namhla ntambama uzamzwela umusa. Masibheke u-Ezekiel ivesi lethu lokugcina. Masibheke Ezekiel 18 verse 20. Sorry, verse 21. But if the wicked will turn from all his sins that he has committed and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Umubi nxa angaphenduka endleleni zakhe, umubi nxa angaphenduka endleleni zakhe zonke, aphendukele kuJehova, ngokuba uThixo nguye umnikazi wabantu. Angeke akulahle, angeke akujabhise. Ngubani ongazithobisa namhla ntambama? Aphendukele kuJehova. Injani indlela yakho phambili kukaThixo? Phila njani lapho phila khona? Emsebenzini, ekhaya, uphila njani? Awuzibone, zihlole namhla ntambama. Sonke masizihlole phambili kukaThixo, siphendukele kuye kuJehova. Indlela yethu ngeyokuphenduka, indlela yethu ngeyokukhala. Masiphendukele kuJehova. Indodana yolahleko yaphenduka, yazidinga, yazifumana, yazisola kakhulu kuleso senzo eyasenzayo. Uyazi waphenduka, wazisola kakhulu umfana, waphendukela kuJehova. uThixo wamuzwa. Yikho ukuphenduka akufunayo uJehova. Sonke uThixo masizithobise phambili kwakhe namhla ntambama, siphendukele kuye. Phenduka ngeqiniso. Nxa ungakazalwa kutsha namhla uThixo uzakuzala kutsha. Nxa ungakangcweliswa, ungasondela kuThixo ngenhliziyo yokuzithobisa, uJehova uzakungcweliswa. Nxa kukhona ogulayo phakathi kwethu namhla, ungasondela kuThixo, uNkulunkulu uzakuphilisa. Ngakho siyabonga sonke, masibuyeleni kuJehova. Siyabonga inkosi mayibusise ilizwi layo. Siyabonga kakhulu, sizanika umthandazo Thixo olungileyo. Siyabonga uNkulunkulu nomsa. Sisize Jehova Nkosi yami ngalesi sikhathi. Sizwile ilizwi lakho lokuphenduka Nkosi yami. Sizwile Jehova ilizwi lokuphenduka. Nansi izinhliziyo zethu Jehova Baba. Nansi izinhliziyo zethu Thixo. Sicela usisize Baba. Nxa ukhona phakathi kwethu ongakazalwa kutsha, zala kutsha Nkosi yami. Thethelele izono Jehova. Ngcwelise inhliziyo Nkosi yami Baba. Philisa abagulayo phakathi kwethu Thixo omolungileyo Baba. Sisize Nkosi yami Jesu. Sisize msindisi wethu. Sisize Jesu waseNazaretha. Sibusise Thixo wami ngalesi sikhathi Baba. Siyabonga Nkulunkulu Baba. Nampa abantu sebezaguqa phambili kwakho Jehova. Nkosi yami sicela uzwe ukukhala kwabo Nkosi yami. Siyabonga Nkulunkulu nomsa. Vula amasango Nkosi yami Jehova. Thulula umusa wakho Nkosi yami ngalesi sikhathi. Siyacela konke Nkosi yami ngokukholwa egameni elimangalisayo, igama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.